Navodi se jedna priča od imama Ebu Hanife, da mu je došao čovjek i rekao mu, kaže, ja sam jučer popio alkohol. Pa kaže, ne znam da li sam pustio svoju ženu ili nisam. Sumnjam. Sumnjam, uhvatila, jesam li pustio ženu ili nisam. Pa mu kaže Ebu Hanife, radijallahu ta'ala anhu, faqih ovoga ummeta, kaže, ti si bio pijan, kaže, ne znaš da li si je pustio, kaže, osnova je da ona tvoja šta? Žena. Ubjeđenje je bio jekin da ona tvoja žena. To da li si je pustio ili nisi sumnjaš, kaže, ona je tvoja žena. Pa se okrenuo i otišao. Pa je otišao kod Sufjana Es-Seurija da njega pita. Kaže Sufjan Es-Seuri, kaže, ona je bila tvoja žena. Kaže, vrati je. Ako si je, kaže, pustio, vratit ćeš je, bit će ti žena. A kaže, ako je nisi pustio, to vraćanje neće ti škoditi. Razumijete? Vrati je, ako si je pustio, opet će ti biti žena. A ako je nisi pustio, kaže, neće ti škoditi. Kaže, dobro. Pa je otišao kod Šurejka. Kad je? Pa njega pitao, šta ti misliš? Kaže, mislim, kaže, odi, kaže, pusti je, pa je vrati. Pusti je, pa je vrati. Pa je došao, pa je otišao. Pa je došao nakon toga kod Zufara. Kod Zufara, ovu priču spominje imam Ibn Mulekin u svome dijelu ili Anam. Pa je otišao kod Zufara, najbližeg učenika imama Ebu Hanife. I pitao ga o tom pitanju. Pa mu kaže, imam Zufar, kaže, jesi li pitao koga? Prije mene. Kaže, jesam. Koga si pitao? Kaže, tvoga učitelja Ebu Hanife. Kaže, šta ti je rekao? Rekao je, kaže, ona je tvoja žena. Idi kući, kaže, tvoja žena. Kaže, to je pravi odgovor. Kaže, koga si još pitao? Kaže, pitao sam Sufjana Es-Seurija. Kaže, šta ti je rekao? Kaže, rekao mi je da je vratim. Ako sam je pustio, kaže, bit će mi žena kad je vratim. Ako je nisam pustio, kaže, samo vraćanje neće škoditi. Kaže, lijepo ti je rekao. A kaže, šta ti je rekao treći Šurejk? Kaže, rekao mi je, kaže, da je pustim pa da je vratim. Pa se je nasmijao punim ustima. Pa je rekao, navešću ti ja primjer njih trojice. Kako izgledaju fetve njih trojice, sad ću ti kaže, praktično navesti. Kaže, primjer njih trojice je, kaže, kao primjer čovjeka koji je prolazio pored jednog potoka koji je sam nečist. Pa onako uzburkan pršće po putu. I čovjek tuda prolazio. Pa je prošao, pa kada je prošao, onda sada gleda da li je nešto došlo na njegovu odjeću od te nečisti, od tog neđaseta. Pa je otišao, kaže, kod Ebu Hanife, pa mu Ebu Hanifa rekao, to je primjer, jer prenešen u drugo značenje. Kaže, pa mu Ebu Hanifa rekao, kaže, tvoja odjeća je bila čista. I ti sad, kaže, sumnjaš, jesi li, kaže, je li došlo nešto? Nije, kaže, tvoja odjeća je dalje čista. Ništa se nije desilo. Kaže, pa si otišao, kaže, kod imama Sufjana Seurija, pa ti je rekao, idi, kaže, operi je. Ako je, kaže, čista, opraćeš je, pa će biti još čišća. A kaže, ako je bilo neđasito, uklonit ćeš ga. Ne šteti ti ako opereš, jeli? A ona čista. Kao što nešto ti što si je vratio, ona tvoja žena. Tako. A kaže, što se tiče Šurejka, kaže, njegov primjer je, kaže, on ti je rekao, kaže, idi tamo, kaže, umoči svoju odjeću neđaset, kaže, pa je idi peri. Umoči svoju odjeću neđaset, pa je onda, kaže, idi peri. Kao što je rekao, kaže, idi pusti sada svoju ženu, pa je onda, kaže, pa je ponovo vrati sebi. Radi Allahu ta'ala anhu međma'in. Iz ovoga hadisa islamski učenjaci izvlače jedno zlatno pravilo u kome se kaže el yaqinu la yuzalu bi shak. Sumnja ne pobija ubjeđenje. Sumnja ne pobija ubjeđenje. Ili ubjeđenje se ne može pobiti sumnjom. I na ovo pravilo je uzvišeni Allah tebarake ve taala ukazao u Kur'anu riječima inna vanne la yugni min al haqqi shay'a. Uistinu sumnja i sumnjičenje ne mogu ništa ubjeđenju istine. Uzvišeni Allah znači ukazao na ovo fiksko pravilo. Pa je ibret i pouka u onome u što je čovjek ubijeđen, a nije znači pouka ibret u onim sumnjičenjima koja se dešavaju. Za ovo fiksko pravilo el yaqinu la yuzalu bi shak, iz njega se račvaju ili se granaju brojna druga fikska pravila. Brojna druga fikska pravila se granaju iz ovoga pravila. Ja ću vam samo spomenuti neka od njih. Koja se pravila granaju iz ovoga fikskog pravila. Prvo pravilo jeste ma sebete bi yaqin la yertafiu illa bi yaqin. Ono što je potvrđeno ubjeđenjem ne može se pobiti osim ubjeđenjem. Ja nemam vremena da za svaki od ovih primjera i svako pravilo koje ću vam spomenuti da navedem po primjeru, onda bi izišli iz komentara hadisa, otišli bi u fikska pravila,
i usulul fiqh, što nije naš cilj. U svakom slučaju spomenut ćemo samo pravila, a vi ćete razumjeti o čemu se radi. Znači, ubjeđenje se ne može pobiti nego ubjeđenje. Drugo pravilo jeste el aslu biqa'u ma kana ala ma kan. Postojanost na osnovi potvrdno ili negirajuće, dok se argumentom ne ustanovi suprotno. Osnova je da je nešto na onome na čemu je bilo, dok se argumentom ne potvrdi da je to šta? Promijenjeno. Da je to promijenjeno. Treće pravilo je el aslu bara'etul zimme. Nedužnost u pogledu nečega. To je osnova nedužnosti. Kada čovjeka optužiš, osnova da je on šta? Nedužan. Moraš jakim argumentom ustanoviti i dokazati da je on kriv. Ili da je dužan. Ili da je učinio i slično tome. U protivnom je asl ili osnova berajetu zimme, a to je nedužnost. Naredno pravilo. El aslu idafetul hadis ila akrebi eukatihi. Osnova je da je zbivanje nečega u najskorijem vremenu. Osnova je da je zbivanje nečega u najskorijem vremenu. Kako u najskorijem vremenu? Hajde, ovdje ćemo navesti primjer. Čovjek, na primjer, ustane, spavao je cijelu večer i ustao na sabah. I nakon sabaha više nije spavao. I klanjao je sabah i podne i kindiju i nakon ikindije pogleda na svoj unutrašnji veš i vidi da je izišlo nešto zbog čega se je trebao kupati, rasuliti. Kada je izišla sperma iz njegovog tijela? Zna li on? Ne zna, spavao. Šta će uraditi? Uzmite sad ovo pravilo. Koje namaze mora ponoviti? Uzmite ovo pravilo. Osnova je da se stvari pripisuju najbližem vremenu. Ili zadnjem vremenu. Koje namaze mora ponoviti? I sabah, i podne, i kindiju. Zašto? Jer kod njega je izišlo nešto dok je on spavao. Na snu, nije izišlo na javi. Na snu zna da je izišlo nešto. Jer bi na javi osjetio. Na snu je izišlo. Nakon što je ustao prije sabaha, on je klanjao sabah i podne i kindiju. U ovoj zadnjoj noći kad je on spao prije sabaha, je li tada na njegovoj odjeći bilo sperme? Jeste sigurno, bez sumnje. Jer je tada izišlo u toku noći. Je li bilo u prethodnoj noći, prethodnog dana, on sumnja. Možda jeste, možda nije. Ali u ovoj zadnjoj noći je bilo sa ubjeđenjem i jekinom, je li tako? Tad je ubjeđen da je bilo. Svi namazi koji su nakon toga moraju ponoviti. To se često pita. Čovjek kaže, ja vidio da je nešto na mojoj odjeći izišlo. Ali ne znam šta i kako. Koje namaze moram ponoviti? Kažemo, moraš ponoviti sve namaze od zadnjeg spavanja. No, međutim, da je čovjek spavao na večer, klanjao sabah, klanjao podne i posle podne legao da spava šta? Kajlulu. Iako se iz nekih hadisa može razumjeti da je kajlula prije podne, da nije posle podne. Hadisa kod Buharije se razumije da je kajlula prije podne. Jer kažu ashabi, mi smo petkom, kaže, nismo petkom ručali i spavali nego posle podne. Što znači da su drugim danima šta to radili? Prije podne. Tako se razumije iz nekih hadisa. No, međutim, kajlula je kod islamskih učenjaka u arapskom jeziku kajlula znači kale je kilu, znači da je čovjek spavao sredinom dana. Bilo prije podne ili posle podne, inša Allah da može jedno i drugo. I čovjek naklanjao podne i nakon toga legao spavati. I ustao i klanjao ikindiju. I posle ikindije vidi da ima nešto na odjeći. Koji namaz mora ponoviti? Samo ikindiju. Jer on je ovdje na podne, sigurno je nešto izišlo. Tada je, u tome snu je nešto bilo na njegovoj odjeći. Da li je bilo naveče prije sabaha, nije, mi to ne znamo, sumnjamo, je li tako? A ovdje je ubjeđenje i jekin da je bilo nešto, je li tako? Pa će ponoviti, znači, sve namaze nakon ovog drugog spavanja, to jest nakon kajlule. A to je namaz koji? Ikindije. Jedino ako je kajlulio prije podne, onda će ponoviti šta? I podne, baš tako. Jest. To je znači ovo pravilo u kome se kaže da se zbivanje nečega pripisuje najskorijem ili zadnjem vremenu. El aslu fil ibadat el hadar, o fil adat el ibaha. Osnova kod ibadeta i obredoslovlja je zabrana i stajanje. A osnova kod adeta je šta? Mubah, da je dozvoljeno. Pa čovjek ne smije činiti ni jedan ibadet dok mu ne dođe šerijatski dokaz da to čini. A čovjek ne mora ostaviti ni jedan adet dok mu ne dođe dokaz da ga mora ostaviti. Razumijete? Jer su svi adeti halal osim oni koji su isključeni šerijatom. A svi ibadeti su haram osim oni koji su potvrđeni šerijatom. Pa je to značenje ovoga pravila.
Naredno pravilo. El aslu fil kelami el haqiqa. El haqiqa. Osnova kod riječi je stvarnost. Kada ti nešto kažem, da to shvatiš stvarno, ne u prenesenom značenju. Ne simbolično, nego stvarno kako jeste. I da te azvereti il haqiqatu yusaru ila međaz. Ovo je naredno pravilo. Ako čovjek neke stvari ne može razumjeti na njihovoj osnovi, pravoj u stvarnosti, onda ide ka simboličnom značenju. I da te azvere i amalul kelami juhmel. Ako se ne mogu riječi razumjeti, ni u stvarnosti, ni simbolično, onda se odbacuju. Neće se nikako prihvatiti. Zbog čega? Kakve veze ima ovo pravilo sa ovim pravilom? Jekin se ne može pobiti sa sumnjom. Ko zna? Ako se stvari ne mogu razumjeti ili riječi, ni stvarno, ni simbolično, onda se odbacuju. Neće se nikako uzimati. Baš tako. Imaš sumnju šta znači. Ja ne znam šta znači. Šta si? Jel si mi kazao riječi koje se mogu dvosmisleno ili trosmisleno ili više smisleno razumjeti. Pa ja ne znam šta to znači, onda je odbacijam kompletno. Ima šek. Pogledajte kako je to pravilo vezano sa ovim našim glavnim pravilom koga smo spomenuli. Naredno pravilo. La ibrate li delaleti fi muqabili tasrih. Ono što ukazuje ili se iz njega razumije, ne može biti snaga pred onim što jasno izriče. Razumijete? Imamo nešto što jasno izriče, a imamo drugo nešto iz čega se može razumjeti. Šta je jače od ovo dvoje? Ono što jasno izriče, što jasno govori, što jasno kaže tako je i tako je, a iz drugog se može razumjeti. Jer je ovoga što se može razumjeti, postoji u njemu šta? Sumnja. A u ovome drugom što jasno izriče nema sumnje, ima jekin. A mi govorimo o čemu? Jekinu i sumnji. Pa pogledajte kako se prepliče ova pravila i kako su sva usko povezana. I da imamo vremena navoditi primjere za svako pravilo, po par primjera, onda biste vidjeli kako je to isprepleteno kao jedna mreža, ta pravila. I da je zaista neophodno poznavati ta mnoga pravila. Ovo je samo jedno pravilo, a iz njega se grana možda 15 ili 20 drugih pravila, koji se moraju poznavati, znači da bi se moglo adekvatno ili na propisan način donijeti sud po nekom pitanju. Naredno pravilo. La yunsabu ila sakitin qawlun, walakinna sukute fi ma'radi al-hajati ila al-bayani bayanun. Čovjek koji šuti, ne pripisuje mu se nikakve riječi. Ne možeš kazati on šuti i on je toga mišljenja. Osim u jednom slučaju. Kada je čovjeku dužnost da kaže, a on šuti. Razumijete? Sad ću vam kazati kako. Čovjek došao u sudnicu i sudija mu kaže, ti si ukrao toga dana to i to. Ili, na primjer, mi sjedimo u jednom sjelu. Doćemo do ovoga drugog primjera u drugom slučaju. Mi sjedimo na jednom sjelu. I jedni ljudi kažu mi bismo ovako, drugi kažu mi bismo onako. A jedna skupina tamo sjedi i šuti. Što ćemo kazati za njih? S kim su oni? Možemo li kazati sa jednima ili sa drugima? Ne možemo, ni sa kim. Ne možeš kazati s kim su ti ljudi. Pa se tome čovjeku koji šuti ne može pripisati ništa, dok on ne kaže. Osim u slučaju kada čovjek mora i treba da priča. Kao ovaj slučaj drugi koji sam počeo spominjati. Došao čovjek u sudnicu i kaže mu sudija, ti si toga dana ukrao to i to. Ili kaže ti se ome čovjeku dužan toliko i toliko para. I on šuti. Jel tada potvrdio? Hoćemo mu tada pripisati nešto? Naravno, pripisat će mu da si ukrao tamo njemu ili da je dužan. Zato što šuti kada mora pričati. On je sada morao progovoriti. I zato se kaže za poslanika i za ulema da nije dozvoljeno im da šute kada moraju pričati. Naprimjer, da neko iznosi laži na šerijat i sjedi alim i šuti. Tad mu nije dozvoljeno. Tad mora progovoriti. Tada je morao progovoriti. U protivnom će mu se pripisati te riječi i bit će odgovoran za to. Naredno pravilo. La ibrate bit tawahum. Puk je pretpostavke i zamisli i sumnje ne utječu. Da čovjek nešto pretpostavlja i sumnja, to ne utječe znači na istinu. La ibrate bil vanni el bejini hatauhu. Nema pouke u očito pogrešnoj tvrdnji. Jer je to više od sumnje. Čovjek kada sumnja može biti pola. No međutim kada dođe nešto čija je tvrdnja ili greška očita, onda kažemo šta? To nema nikakvog ibrata, nema pouke. To se odbaciva. Pa je to još gore od same sumnje šaka. Mi smo spomenuli ovdje možda neki
12 ili 13 pravila, u svakom slučaju ima još skupina pravila koji se vežu za ovo pravilo. Međutim, da vas ne zamaram više sa ovim pravilima, sigurno fikska pravila i usulska pravila su, braćo, jako bitna stvar. Jako bitna stvar, jer to su kalupi i filteri kroz koje kada hoćete neka se stvar desila, savremena, onda taj događaj pustite kroz ove filtere da prođu. I onda i ovi filteri filtriraju. I na kraju vam iziđe kao sito, ono brašno, čisto. Iziđem odgovor koji se poklapa sa šerijetom. No, međutim, ako čovjek odgovara samo po mislima svojima, ne poznaje ova fikska pravila, Boga u mnogo slučajeva će onda biti promašeni i štihadi neće biti, znači, pogođeno ono što je šerijet htio.